Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Renault Malta, Majoka Spas, Positive Parenting Malta, We Are Water. We are floating peacefully in the shades of green. To you, my heart grows. Mr. Luke Magro. Hello. Kif inti? I'm good. Thank All you. right. Yes. Isma, ma ġejtnix b'sidrek barra. Illum Illum il-Luke għanna. Illum dejjem politi minti, Fashionista. Niprovaw. Mela, Luke, jena ovvjament qabel ma ltqajt miegħek qatt ma kont jisni kellimtek sew. Dejjem narak fir-reels, dejjem ngħid kemm jafda, kemm jagħmel. Kemm jaf jitbella. Kemm hu tajjeb. Però dejjem kelli din il-question mark. Taf kif ta' min jaf x'tip ta' karattru hu. Għax inti vera ma tkunx tista' Taqbad, yes. Ma tkunx tista' taqbad tarf, taf kif imbagħad forsi tarak f'xi fashion week biex kif jgħidu bl-Ingliż dress to the nines, taf kif dritt u hekk, u bla ma trid tibda tgħid jaf x'karattru għandu. Allura jiena llum nixtieq li nsiru nafuk naqra iktar mill-viċin. Jiena l-ewwel ħaġa li meta poġġejt bil-qiegħda l-ewwel ħaġa li ndunajt hija li d-daħqa tiegħek u l-enerġija tiegħek hija ħafna differenti minn dik li naraw fuq ir-reels. Yes. Ħafna. Mela. Min technician minn Zabbar inti spiċċajt wieħed mill-iktar uċuħ magħrufin f'Malta. Ġalli nistħel. Tajjeb. Toġbok bħala introduction. Bombastika aktar minni. Saying something. Ħudna lura, Luke ta' 10 snin. Min kien? Luke ta' snin, kull ma konna għanni kol chicken nuggets u moħni biex immur nilab fit-triq, dak iżmin konna għadna noħorġu nilabu fit-triq, that was the time. I reached the end of that era, xwarajja ma kienx hemm tfal oħra li jilabu fit-triq u jixxutjaw il-ballun, fimt. Aħna konna nqazzu l-ġirien nixxutjaw mal-garaxijiet tagħhom. That was me at 10 years. Ma nafx. Tikol ansħu ġifieri. Considering illum kemm insajjar, dak iż-żmien vera ma kont inħobb xejn, like nara l-mistri jkoll il-brodu jgħidu ċetti jkoll hemm bikel ta' xjuħ. Gravi kont, ma nistax nara qarabala. U kif kont hekk fl-iskola? I was good, but I never really wanted it. Like, kont fi skola tal-Knisja, kont St. Augustine, so il-ġenituri dejjem ippuxxjawni biex nitgħallem l-iskola. Sakemm kont nagħti każ l-iskola, I was good, but then isu ta' 13-14 I lost interest. U isu qas kont naf x'rid nagħmel, basically, so tlaqt mill-iskola, ta' 14 tlaqt, qas il-Form 5 la school leaving certificate. Xej għal ġol ħajt. So tlaqt u għet, alright, jħan nibda naħdem. So mill-ewwel irid imur naħdem. Fimt. U sakemm sibt xogħol dejt kien iġibni missier da kont għandni taħt l-età. Kien jħodni missier il-garax basta taħdem, basta tagħmel xi ħaġa, mhux ħantik flus ta' xejn insa. Mhux hekk. U kont imur ngħinu naqanu weldi u affarijiet hekk. U l-ewwel job li kelli kien ma tal-ħaxix. Għan naħdem ġu supermarket imbiħ il-ħaxix. 3 xhur għamiltu. U mu keċċew, l-għu xoll li kaxoll li keċċew dik. Għax kont nħobb impalla ħafna. So kif ma kienx ikolli x'nagħmel kont imur impalla mal-butchers u nħalli l-biċċa tiegħi weħda. U nisu jgħidu tal-ħaxix fejn. Tal-ħaxix fejn. Ma jilaqgħu li kolli kollim kien issetjat, imma ma qogħdu jistennek biex tiżnilhom dak iż-żmien ma kienx hawn l-automatic check-in. Mhux hekk. So yes. Keċċewk. U keċċewni. Bdejt naħdem fuq xogħol, bdejt minn welding, mbagħad nagħmel xogħol tad-dawl, mbagħad nagħmel il-liċenzji tad-dawl. Bdejt tistudja. Mbagħad actually bdejt nistudja li ma għamilx żgħir, għamiltu kollu kbir. Xorta għamilt 5 snin nistudja għal dawl affarijiet, fimt? So liċenzji tad-dawl, liċenzji tan-network,
tal-welding, anything li jiġi f'moħħi tal-air conditions, liċenzja tal-air condition kollox għamilt. Iġifiri għandi l-air condition għati għattar. Niġi nirranġa, affarijiet għattru le. Fuq wara. Tiġi. Illami, imma jiena nuhu pjaċir nisma ta' li xikultant, għaxħana ninkwetaw ħafna meta tfal tagħna ma jsibux triqtom fl-iskola u tibda tajt imma daċ ħajamel, imma jisu kullħat tisib postu fid-dinja, u ġvera. Yes, u ifhem, il-problema ta' ħafna ġenituri hija that their expectations Mexek. are beyond what their kids actually want. So Or jiena capable jekk irid of. inkun dal-mag, il-ġenitur irid nkun termos. Eżatt. Fimt. Which is, Eżatt. I'm not what you want, I am what I want to be. Ovvjament il-ġenitur dejjem ħajdulek biex inti tkun l-aħjar, imma what really matters as a parent is that whichever path you choose, they support Support it. you. Għax Bravo. ħafna nies il-problema tagħhom hija li kif inti ma tażilx il-path li jridu kuma, Umbat jisom, they treat it as you're lacking them in respect għax huma dejjem tawk kollox biex inti tkun l-aħjar. And that's where they lose the plot. Fimt? fil-fat inti għat li l-papa tijak, għat li kien il-role model tijak, Yes. għat li għat matani xejn, never spoiled me, pero Xej. when it was time, Meta rani qed nagħmel passi li huma tajbin, għal yes, now I help him. So, dejjem ħalla li nippuxja li l-nifsi, u meta rani sejr f'direzzjoni tajba, yes. But he still let me have things my way, not say my child is a disappointment għax għandu school leaving certificate. Fimt? And I Kbira. advanced much faster in life with my own way of thinking than a kid that at 24 would be just leaving school u ħajidħol fid-dinja tax-xogħol. So I was more ġab il-post qed inwaqqa ġen kbir. Do moħħi. Ta' 23 sena xajt il-post. bilaqal, Yes. għat li li ta' 18 anki l-karozza xtrajt, Yes. cash. Cash, mill-ewwel. Għax inti Alla joħodlok xi ħaġa li kienet dak iż-żmien moħħ. Ma tanix moħħ biex naħseb f'xirrit fl-iskola, mhux kont ħażin fl-iskola. fimtek. Għalli inti mhux ħatiħu dik it-triq. Però mbagħad tani disċiplina f'affarijiet oħra. Oħra, Plus process. il-ġenituri tiegħi tawni dik id-disċiplina wkoll. Għax jien dejjem ħares lej missieri. Grundi same background. Actually bis-sifani li għanaf missieri l-ewwel wieħed mill-ewwel xogħlijiet li kellu kien bvan tal-ħaxix. Mela, you followed his... Missieri dejjem irid jaħdem għal rasu. Aha. So rama van tal-ħaxix u għamel sentej beda jara li mhix worth it, dak iż-żmien competition fl-eliq kienet ħafna kbar. Fimt? U eventually qal ħan nipprova nagħmel xi ħaġa bis-silencer. So beda jaħdem fuq silencer. He always worked on his own. Mostly. So he always took that risk of working on his own. Fimt? U dik fi għanni fissa tkun ta' jisek vizjoni għalik li tara l-missirek dejjem jiprofa jibni xaħġa tijaw, nasib inti tajt, ara, possibli nibni xaħġa Yes. tijaw, xintkom kontu 3 tfal. Iġifiri, mami kienet taħdem, No. iġifiri. So kollox fidej missieri. Kollox fidej missirek, inti kont iż-żajr. Zajnet jena. Jien ġejt 10 snin wara, rridu tifla u ħriġt jena. Sorry. Nista' nimmaġina kont imqaref, ġifiri, għajdi la sorri l-mamma. Spider, sorry. Aħfilli. Spider minn nitla mal-ħajt kont. Uncontrollable. Numma tikkalmajt beta kbirt. Pero inti ta' tlift wieħed minn ħutek, il-kbir. Kelli, izmin kelli 9 jena. U kellu 18. So 10 snin ikbar minni. Aha. Pero għat li ma tantx tiftakar. Għax I was too young to, like, meta jkun hemm dik il-gap ta' age ma l-aħwa, isu ma tħoss dik mux trabbejt miegħu we're always together, jien da kont naraħ iktar bħal tziju. So da kien jiġi kollu kartiera ma dux jużaħħa da dil-kartiera u jisutani xi ħaġa kbira għal moħħi u kont naraħ kbir u twil, like, so for me he was something else rather than a brother ġo moħħi.
he was like Interessanti. a small parent figure, fimt? Imma jimma konċ nara ħafnax, our lifestyles were different, dal-ħin kollu joħroġ da 18 kollu barra, so kun niltaqaw għal-ħin li kell, fimt? Li edin kolla mal-mejda xej. Lanqas. Xej. So, ma fetwatnix daqsek per se, ma ħija ta' nofs kont inqatta ħafna iktar ħin, għax we're a bit short time 7 snin. Imma wieħed bit more similar likings, itnej konna ħobbu l-PlayStation, itnej konna ħobbu l-films u affarijiet hekk, so konna qattaw ħafna iktar ħin żgħar flimkien milli kont qattaw ma ħija l-kbir kien diġà flera ta' tfajliet u ħruġ u Allura meta ġini u X generation, so we were in a different, so ma kellix dik il-ommi ġennetu, ovvjament. So Kif ħassejt tara, forsi inti ma ħassejtix il-mewta ta' ħuk, imma għandek memorji li kifet tajt int li tħares lejn il-ġenituri tiegħek għax naħseb waħda l-iktar affarijiet koroħ fid-dinja huwa li inti titfen tifel jew it-tifla tiegħek. Għandek memorji hekk li tħares li huma kumissierek u jiddispjaċik u tħoss li ħaġa kbira. Bil-fors, anka nismagħhom jitkellmu fuqha l-istorja. Missieri ħendilja aħjar, għax missieri għandu tip ta' karattru tiegħi li kif tinqala xi ħaġa jipprova jsib soluzzjoni x'ħajamel. So ovvjament ommi l-iktar li kienet qatta ħin miegħu fil-verità għax peress li rabbietna id-dar. So she had the biggest bond, missieri dejjem xogħol u kellu inqas lok ta' ħin xorta kien ikollu, ma ommi ħadita ħażin ħafna li kellha bżonn lajnuna. Missieri on the other hand qabad dis-sitwazzjoni u qal jiena rid nibdel ix-shape ta' kollu, so x'beda jagħmel. L-ewwel ġabilha żewġ tiklieb biex jkollha fiex teda. Fil-verità żiet ix-xogħol għaliha xu kien joħroġhom mhux ommi. Imma at least għandha kumpanija. Mbagħad irranġa d-dar, so qabad il-kmamar kollha ġabhom terrapien u bidel the visual of everything, mostly everything. Kif lesta waqqa d-dar. So mela dis-sena ta' wara waqqa d-dar. Daqshekk. So aħna morna ngħixu post ieħor u ġew flettijiet, so he used the opportunity to make a change in what she is used to see. At the same time, it was also an investment. Li down the line qed jgħin lilna biha. Però jien naħseb il-papa wkoll jaqbad il-feelings tiegħu. Jaqbad jagħmilhom kobba, jitfaħħom x'imkien il-bod ħafna u jeda u jipprova jagħmel l-istess għal ta' madwaru, però ħadmet għax kien ta' investiment għalikom mhux kulħadd l-istess. No. Hija interessanti ħafna, ma nafx jekk hix koinċidenza tajjeb, imma ħafna nies li nġib hawnhekk jiena fuq il-podcast li huma meta tħaresnehom nies gustużi taf kif bħalek. Hekk you look good, però meta mmorru lura fit-teenage years, jisom dejjem jgħiduli Mel, jiena għax anke jiena wkoll kelli insecurity, jiġifieri. U anke inti speċa bdejt ngħidli isma' Mel jiena meta kelli 14 tajt kemm kont insecure u isa naqra dak li jkun jisu jinħassa ta' xejn. Int Luke, int kont insecure, int Mel, int kont insecure. X'kien jgħaddi minn moħħok, x'kellek? Għalfej. U għand inti tkun għadek qed tiskopri lek innifsek. La tkun taf xi tħobb. In-nies ta' madwarek jekk inti tkun naqażajra kwiet, they're gonna pick up on it, especially at that age. Ġifi inti kont imqareb imma mbagħad ma sħabek kont kwiet. Għax ma sħabi kienu gravi. Fimt? Sħabi kienu mxajtnin. Jien kont imqareb, sħabi kienu mxajtnin. So there was another level in between. Dejhom inti kont. Dejhom kont tisni l-anġlu l-baħaħu. Jiena kont it-tifel li jaqbdu miegħi. Fimt? Għax kont kwiet. Qatt ma kien sħabi kienu like we're the tough guys u daw it-tip ta' ħbieb li jippruvaw idaħku lil sħabhom at the expense of others. And I was that expense. So I was an easy target għax jiena kont kwiet.
at that time. But in reality, down the line, it helped me għax inti normalment meta tiġġielek b'xi ħaġa ħażina, if you take it in the right way, it's going to motivate you to be better. It may come from a source of a bit of anger. I want to prove everyone. And that is wrong because you should never do things to prove someone. Imma it comes automatically. Imma down the line, but like, yes, I did the right steps to improve myself. So it helped me li kont picked up on, meta kont zaħir, għax I made myself into someone I wanted to become. Fil-fatt inti kont iqiru. Spagetta, mux għax s-safini ħafna, ma spagetta miexja. U li naħseb li għatti prova tajtu li kienu jisibuk kwietu, kienu jisibuk zaħir. Allura Anka fizikli kon zaħir, sħabi ta' 15 kienu ġa kollom sufu daqsi u nofs, fim, hello, Pero inti li għattajtu għali bat li kienu jamlulek u minn flok ħallejtom javġuk. I didn't want to stay in that image. So jiena bdejt nitrenja, il-football, bdejt imur il-gym, I wanted to look better. I needed to gain my confidence, basically. And gym was my outlet to gain my confidence. Anka ma' nisa, that's the age where you start, tibda tiltaqa ma' nisa. So I really needed that boost of confidence, femt. Considering li sħabi, inti normalment meta tkun żgħir toħroġ fi grupp mal-ħbieb u kulħadd trid jipprova joħodlok it-tfajla. Basically. Kontu? It's normal u l-irġiel bejnietom iktar. L-irġiel nisa le. L-irġiel m'hemmx maħfra. In-nisa jiena ninfanzja l dak, okay? Għandek it-ticket għalih diġà. Jekk ħateħodu li ħaniħu l-irġiel le. L-irġiel jippruvaw iwaqqaw kaċċajt biex joħdu it-tfajla tiegħek. It's a tough world. It is. Considering li dak iż-żmien, like, there are a lot of hormonal things going on inside your brain. Expectations are usually on men. That's why a lot of men have performance anxiety because it's always on us. Like, mara meta tara raġel, jew kif nitkellmu, we have to please, not we get the pleasure. So the performance is on us most times. So mara jekk mux qed tieħu pjaċir, she can fake it. ħataħbi. We can't fake it. Drop dead. You're dead. So ta' dik l-età qed tikber, qed tiskopri lek innifsek. You have your own insecurities. Għandek in-nies ta' madwarek li they're like a challenge in your life as well. So it was really tough. Teenage years are really tough for anyone, I think. Jirek naħseb għax jiena niftakar fi teenage years tiegħi il-pressure li joġbok ġuvni li ma toġbok, xumbat it-tfajlit bejnietom għandhom problemi oħra, fimt inti għandek kellek il-problemi, ma naħseb li ullum il-ġurnata ma niftħux il-konverzazzjoni fuq l-lum il-ġurnata, ma nispiċċaw għat ma naħseb il-lum il-ġurnata bis-saħħa ta' da. Naħseb il-komplikat il-ħajja ħafna. Imminti ta' 16 sa' 25 kont f'relazzjoni u kont ħad iż-żewweġ. Vera żgħir, tarrast żgħir. L-ewwel fajli kelli tarrast maħħada, sej. Mill-ewwel. Instantly. I will not disasdi. Ma jiddispjaċinix ta' anyway, għax I learned a lot u isni rabbejtla għal malajr ħafna. Skuru. I didn't have that. I didn't have an exploring phase. Muxek. Fej ħanitla l-parties, ħaniprofa ċertu affari. Xej minn da. So jien bdejt naħorx ma ditfajla. U minn hemm dejjem ħanfadlu. Għal-post. Għat-tieċ, skola, jgħet titallem l-skola. So we were like literally growing up together, improving our life individually but together. Minar il-parties. Minar il-ftit tlajna parties. Kif kienet la party, niftakarni għadni ħireċ minn Havana dak iż-żmien u jekk tirremetti ġewwa jigganċjawk il-barra. So niftakarni niġri tara ċal-isfel u lew ħaġa li ssib qudiemek kien id-dazbin fejn kun hemm is-security. U mmur niremetti f'dak id-dazbin. So I did that phase. But it was a very short phase. Aw min jagħmel
Karriera. 7 snin in that phase. I did 3 years in that phase. Jiddispeċik tħares lura u tajt kemm nixtieq kont iktar ek tifel. Not really, ta. Għax kiku at this age that I am now, Kemm għandek żmien? 31. 31. Kiku minix financially secure u sorted Fimtek. kif jien issa. So, jiddispeċini li ma sifirx daqsek, per eżempju, għax inti jek ta' 23 sana tħol f'dejn ta' post, you cannot travel. Ta' 23 mux ħajkollok paga, Mhux that you hekk. can do a lot of things, u jek titfa' moħħok fuq xi ħaġek. Like, it was all sacrifice until it's ready. So, Ta' interessanti li għandek dal-bad boy look. Għax għandek bad boy look inti jena id kifini. Tajjeb. Għandek dal-bad boy look imma tant int bilaqal. Vera bilaqal. nipprova. Le, Nipprova. le. Dejja. Għax anki di tkellimni anki il-fat li kont engaged wara 9 snin, għatlek anzi kellek il-kuraġġ li tħarsu lej xulxin u tajdu isma. It was in the right time. Għax Ma inti meta ħafna nies tikber. jibqgħu sejrin, eh? Minti meta tikber minn tfal ma' xuxin, isek tidra pattern ta' żbalji which are acceptable. That's true. And in reality they're not. And during all that time it keeps boiling up. Li aħna konna per eżempju fi stat fej ma nafux nikkontrollaw kif niġġieldu. Għax we never had boundaries about how to fight. We never experienced that before. So, hija sabiħa li ssib kieku in an ideal world kif jixtiequ l-knisja minn għandna hija li inti ssib mara, iżżewwiġta u daqshekk għamilt it-tfal and you live happy ever Ever after. after. That would be a perfect solution. Ma But in reality, when you put it into practice, kif inti nista' nkun naf jiena toġobni dit-tazza Mhux hekk. jekk jiena qatt ma rajt tazza oħra f'ħajti, jew xrobt Jew xrob minna. minna. Fimtek. So it's impossible. Inti biex timmatura on a personal level, trid tiżbalja, trid tweġġa, and then you can say, issa ħnitgħallem napprezza li ma kellix. So inti jekk kellek raġel li weġġak u r-raġel ta' wara jaġixxi totalment differenti, ħatejt, now I can see the difference. Imma kieku kellek raġel tajjeb mill-ewwel li qabad il-kliwi għal-ħomu ta' jomlok, inti m'intix ħatapprezzhom għax you don't know any other way. So inti f'moħħok l-ewwel istint li ħatejt flok grazzi ħajkun imma jien ma tlabtomlokx taw, tajtom li għax inti. Femt. So there would be a lack of appreciation because you never received the other way around. That's it. So I'm happy that I received that ma kienx mara ħażina ta' she was a very good person. ċerta. Just aħna ma konniex naqblu. Fem, there was a clash. U kontu maturi bizzejiet biex Eh, tajdu yes. isma wasanna saw. This is it. Issa we go our separate ways. Issa, is-separate way tiegħek tista' tgħidli kif għad fil-bidu minn technician minn ħażabbar spiċċajt content creator full time f'sentejn. Kemm ilek inti? 3 snin. 3 snin. Yes. Kif? It really came out of nothing for me. Għax to be honest, jiena mort fuq l-Instagram page tiegħek anke l-fatt li għandek iktar minn 200,000 following Kważi dofs miljon. li naħseb inti ġibt issa f'daw l-aħħar 3 snin. Ha. Aqqas, ara, sal-ewwel sena li bdejt nagħmel content. This was also the learning curve bħal kollox, fem. Għajdli kif bdejt, kif minn fej bdejt inti, kieġi? So I started Filli qed isewwi air conditioner u filli nżajt il-ħwejjeġ u bdejt is-sajjar. Mela, so bdejt mill-gym I went into modeling. I used to Okay. love photo modeling a lot. So bdejt nikkollabora ma' ħafna photographers for Għal fun. pjaċir. Għal pjaċir. Għal kontu Eventually, when you build a portfolio, then it started becoming work. So bdew qabduni brands biex nagħmel reklami u billboards u affarijiet hekk. Kont nitgħallem acting ukoll, għamilt isu 3 snin nitgħallem l-acting. So I could do photos
and video shoots, adverts. I never went into theater. per se. Alright. L-acting iktar naħseb l-espressjonijiet Eżatt. tal-witch. Yes, and talking as well. You need to know how to act to do these Mhux hekk, adverts. mhux hekk. So bdejt minn hemm bażikament. U mbagħad darba kien hemm brand approachjatni għax il-marketing manager tagħhom kien actual photographer. Għalt li you'd be good for this brand. Għalt li titħajjar tagħmel xi ħaġa content u bdejt bażikament. And from there on it kept bdew ġejjin brands oħra, bdew jarawni creators oħra Maltin and that actually gave me a boost. Okay. Għax fil-bidu li tibda dat tip ta' xogħol, creators oħra u considering li Malta ma tantx irġiel li jagħmlu da xogħol. Eżatt. They kind of tried to help me in a way. So bdew jixxerjaw l-affarijiet tiegħi, bdejt nagħmel videos magħhom, l-iktar daw il-creators il-mummies basically. So they were really helpful and gave me a big boost instantly. Fimt. Mbagħad ġew bdejjem brands oħra and I continued growing. Li mbagħad at a point tiġi isma' jien meta nagħmel flus id-doppju ta' kemm naqla paga. I think I'm safe to say that I can move full time to this. Pero kif mela photo modeling, okay, kif spiċċajt isajjar? Insajjar xi nħobb insajjar actually. So jien bdejt from fashion li fil-bidu kull ma kelli fashion brands. Imma ma kellix biżejjed brands li ngħid għandi b'xar content x'nippostja. All right. So to keep that consistency, bat xi ħaġa li jien actually nħobb. So it was very seamless għal moħħi li ngħid ħansajjar għax jien nħobb insajjar. So it's a passion of mine. Chicken nugget boy? Ma bħajx li chicken nuggets, but. U rejtek it-tifel tijaj, għatlu da bħalek. Għatlu da chicken nuggets biss kien jikol għax it-tifel tijaj bħalek. Issa ħan nipruvaw xie żewġ riċetti tijak għax oġobtu. Issa ma jerġax imullura chicken nuggets. Wara riċetta tijak. Kultanti kollu kaptita. Anka jena jkollu kaptita. Għalli that looks good. Għalli kif jgħid li jek, taf kif immur insajjara. ċvi ħan nipersonajlek kif mort. Bdejt insajjar. Bdejt insajjar, bdejt namel videos ta' t-sir. Min dejjem bżaqek barra. Fil-bidu iktar konna namel bżaqi barra. Min fejġiet? Għax I was into the gym and I wanted to look sexy, I wanted to put myself out there, so fil-bidu bdejt nara minn dak l-aspett. Illum namel bżaqi barra, but I don't use that as the main focus to hook people. I'd rather either have a very good recipe, because people will save the recipe more than they will save your body. Or if I'm gonna sell a sexy perspective, I can sell it in a bit more discreet way. So rather than all out there, isnina mara u flok ħriġt bil-linġeri, ħriġt tarwena mill-ewwel, tlift il-pjaċir kollu. Għax inti l-ewwel tittara l-linġeri. Mhux hekk. So I applied that by dressing a bit smarter, but acting sexy. Rather than looking sexy. And it actually sold better. Meta tmur lura tajt, tamel 4 cringes. Meta tmur lura u tares lej l-ewwel. Bil-fors. That was too much or that was too childish. Għax inti qed matura at the same time. So Luke kif jaħseb ta' 29 sena u Luke kif jaħseb issa li daqna laq 32. Your mind works differently. Mhux hekk. So se trabbila għalu kol sena. Issa ħirx is-sufa abjad. Imma it actually worked better when I did less. Always. So people want that sort of mystery in a way, that room for imagination, because that always sells better. In reality, fil-bidu I was trying to sell il-kunċett ta' sexy cooking. Down the line, I shifted that to actually what I wanted to become. So jiena rrid tinsir kind of ir-raġel ideali għal-mara in real life for myself. So I started pushing out that vision of the perfect husband. A husband that looks good, takes care of his body, cooks, dresses well, xirrit jagħmel iktar. Ġifieri nasal tajjeb l-affarijiet tal-idejn ukoll, so jkollok xi biċċa xogħol għandek bżonn plamer ir-raġel ikun il-plamer ukoll, fimt, mhux ma jafx jaqbad spanner. Tisma' xogħol. Miskin. So I went from that to this, which
relates more to how I think in real life as well. Spero xi ħaġa interessanti wkoll fi għad il-biċċa tax-xogħol li inti tagħmel il-filming, l-editing, kollox waħdek li għax jiena narhom il-video fihom ix-xogħol, fihom il-kreattività, hemm ċertu editing. Ġifieri kien hemm din ċertu kreattività fik li forsi issa riċentament skoprejta inti. Yes. Qabel, like, bdejt niskoprija a little bit meta bdejt nagħmel Photo modeling, photoshoots, forsi. because there you can be very creative. Ġifri anke l-mod kif kont nilbes, I didn't always go for a masculine look. Ġifri I was very daring li anke jekk għandi nilbes fil-fatt wieħed bil-eyeliner. Kważi ta' mara u bil-makeup and women's jewelry, I was all out there. I wanted to experiment as long as it looks nice and artistic. At housebook gay. Yes, ħafna. Għax najdlek il-verità. Najdlek Kont il-verità. Jiena arus kważi għal sentej u kun jaħsbu li gay. Maġina. Jiena fil-bidu ġifiri xi sentejn ilu, jiena għalija jien kont ċerta li jent gay. ċerta ġifiri. Imma mbagħad rajtek ma' ċertu persuna u għat, leda, mhux gay. Imma I didn't give it a lot of attention, ġifiri passant kont narak. Etnerek kont arus u kun jaħsbuni li gay short, like he's hiding it behind something. Sa joħroġ dak, He's suppressing it. He's suppressing dak in the closet. It's not the case. Naħseb. Sorry, naħseb they get that visual għax għaw Malta, in a lot of places, like, they're not used to having a man who actually takes care of himself like a woman would. So jenek tu għamilt skin routine, radda, li għamil skin routine. Yes, jek ma nħuġ sib ġismijena, ma ħajħu sibu. Vera. Especially, s-sandit fajla s-snin zar minni, so iktar għaddi challenge ikbar biex ma nidirx s-nim s-sira. Nordu blaj patches u għek. No, mux daqse gravi. I'm a bit practical, but I do my effort. Imma ġili għazbuk kisaħ in-nis, għax borrajt jinsibtek gay, pero inti għandek dil-image, tajjeb li għadin nitkelmu fuq dil-image fej anke kif tħares lejn il-kamera, tfaħħilit, ħarsilom wahda, rajta? Għandek dal-image għek very sexy, very confident, ġili tiltaqa ma' nies u kif tkellimhom ċerta mal-ewwel 10 sekondi ħarsu lejki u jgħidulek kemm kont naqta kiesaħ. Yes. Ma dik normali ħafna, fimt. Għax inti meta jarawk issa mhux granalla. Imma meta jarawk ta' ċertu status and a certain kind of fame, that already creates a distance. So they already see you differently. Il-lallu luk magro. Di fil-bidu anka tfajla kienet tgħidi. Qabel ma saret tafni l-isni l-fidil. Kienet lallu għaw dak illum. Fimt. Imma li jaħsbuk kiesaħ bil-fors għax people are afraid of confidence. Meta jaraw xi ħadd konfidenti mhux jiġifieri tiftaħar, but li jarawk that you feel good in yourself. Ħafna nies they portray that as kemm żis, kemm irida, kemm jippretendija da x'jaħseb li hu. Il-konfidenza xi kultant. Meta inti ma tistax qatt tagħmel dan ix-xogħol jekk ma tkunx konfidenti. Kif jiena nista' nidher quddiem kamera qed nipprova nbih xi ħaġa, I'm trying to sell you this is the best recipe you will ever do. This is the best carbonara you will ever do. And I don't believe in myself. It's impossible to do it. So aħjar nemmen fiha nnifsi u l-platt ikun disaster. Għax it will still sell. That's how marketing works. Nipprova ma nagħmlhomx x'sejda tar. Ismani jien ma nafx xi tiddewwaqni wieħed minnhom sa ma nafx. Ismani, inti spiċċajt, però Romania f'programm ta' tisjir li da sar apparentament f'Novembru, però Malta issa omna. Malta skoprejni area f'April u aħna skoprejni late May. Late May. Oh yeah, better late than never. Tista' tgħidli kif spiċċajt fuq programm ta' tisjir Romania. So da bażikament kien waħda li tieħu ħsieb ir-recruitment tan-nies li minn ħajġibu fuq il-programm as guests jew biex jikkompetu
kienet actually t-followjani minn Rumanija. Oh, wow. U Għax inti għandek ħafna followers internazzjonali. yes, like 95% are meta jkollok the follower base kbira, it's normal. You reach a lot more people. Malta jew żgħira for Mhux hekk. this amount of content. Of people, vera. Yes. U dik kienet t-followjani minn Rumanija. U batitli għalt li titħajjar tiġi irridet nimmur bħala kontestant. Aha. Imma it wasn't feasible għalija xrit nitlemmek xar, so daw rridu jħalsu li xar bxej, Aha. so tamel bootcamp, da tip ta' program ta' tisir. Aha. U għettil I cannot do that. Aha. U għalt li mela ejja for 3 days u għamel program as a guest minn flok. And it was still interesting. So jien ħadd l-opportunità, mort rajt kif jaħdmu fuq TV set on a bigger scale than we're used to seeing here. Xorta kun hemm il-ġen. Xorta still unorganized. Just a big disorganized scenario rather than On a bigger scale. On a bigger scale of disorganization. So jekk kelli nagħmel 3 kwarti ta' ġurnata għamilt saf billej u għaddiju Lami. d-dinner u yes. all right. So, Good to know. Good to know. So il-Maltin m'għandhomx għal-fejaqtaw album Eżatt. għax barra l-istess gravità hemm. Tajjeb. Just on a bigger scale u jihdu xsiebek u tawni kamra lija wahdi, so jirrelax, xassa dak izmin kont għaddim pejja puħlif barra ħda security. All right, ħana mel kafe jħor. Għaddiju l-kamra tijaj u bler kon xej. Ma ħad pjaċir, kien Ħadd esperienza. pjaċir, yes, so għadu jidawruni u għallu li fej mmur u kienet l-ewwel darba li sifirt waħdi, għax jien dejjem sifirt kind of meta konta rus, il-verità, so ma tantx sifirt, forsi mort 7 postijiet in total. So it was a nice experience li jena sifirt waħdi, I still prefer to go abroad with people rather Mux than hekk, alone. għax tispiċċa. Always, minix dak it-tip ta' persuna, I'm not a Soul traveler. xej, disaster. Imma it was fun to say I experienced this. Yes. U specialment naħseb kif esperienzajta bil-cameras. Yes. It was like a small moment of fame at the same time. U naħseb. U li qed tiġi apprezzat minn pajjiż ieħor. Ieħor, naħseb vera. It was something that I was never used to. U għamil xie followers naħseb le, ma kellekx. Iktar No, followers no. minn Romania mbagħad. Not really. Jaraw fuq television. Batuli ħafna nies Jgħidulek actually. hemm. Rajtek fuq il-programm, batuli mijiet. Wow. Għax inti daqs kemm jista' jippuxxjak Instagram innifsu. It's hard. Inti meta qed tirriċja 10 miljuni fix-xahar nies. That TV can never compare to that. No. That's why social media is the way Is on the forward rise, nowadays. vera. Fimt, emmek. Immorru, that's the push we have. Vera. Kif kont qed titkellem fuq is-sifer u meta tkun f'relazzjonijiet u bla bla bla. Inti s-soltu n-nisa tiegħek dejjem ikbar. Usually, yes. Però darba Darba qlibna għal-wahda iżar minni. imman love. Yes. Ara witxu. Ara witxu. Għajli sema. Martin. Ara, xini? Martin. Martin. In love ta' vera, ġifiri. Fissat blikra. Asqat ma kont fissat fuq xaħattek fħajti. Bis-serjetà. Ma sabiħu. Sabi, it's a different feeling għalija u koll. Meta tkun imdorri, like f'moħħi, meta inti tkun isek immaturajt naqak kmieni f'ħajtek and you're used to having that responsibility ta' xogħol, postijiet, dejn u dal-affarijiet at a very early age. Kif tibda toħroġ ma' xi ħadd li ju tamparek u di tkun għada għastaf x'inhuwa il-liquid soap tal-washing machine. X'qed nagħmelu? How can I relate to a person my age? Fimt. So usually dejjem mort għal nisa li huma ikbar minni because I wanted someone mature that is ready for a relationship that sorted themselves out Check. mentally, they know what they want, they experience things and they will appreciate what you have to give them. She's mature. She didn't experience that much għax għada tibni l-karriera tagħha. But at the same time, she's very mature as well. So, kiku ma konċ ħamen ġibet leja. Imma in a way, it also unlocked a different feeling ġo moħħi li qatt ma ħassejtu qabel that I really have to take care of this person because she's on the brink of
launching in life. A feeling that I felt 5 years ago. Now is the time that I'm gonna launch in life. I'm gonna be responsible for myself. Li I want to help her kem nista that she launches in the right way. And it's nice thing to see, għax anka meta tkun toħroġ ma' xi ħadd li huwa ikbar minnek, they're already established. So now you're just in their company rather than seeing them flourish. Fimt? So this is very nice għal moħħi wkoll. Fil-fatt inti kont qed tgħidli li meta telat l-Indja għax jirrappreżentat il-Malta f'Miss World, Miss World, kienet tibatlek il-reels, kont qed tagħmilhom titjala, tibathom bla. Nejna kif nistgħu. U sabiħ li iskom id-dinja tagħkom it-tnejn hemm similarities. Yes. Ġifieri Luke magro. Meta tħares il-qudiem. X'in il-viżjoni tiegħek? X'tixtieq qalbek? Senta oħra t-tieċ. 2027 Martin. Ma saqsikx tiżżewweġ imma. Ġejja, t-ċans, ġejja. I want a very simple, like my life isn't simple in general, għax ħajti kif inni, it's very ħafna ġen ta' social media. Imma the personal life I want is a very simple life. So flasġija tini morru passiġġata bil-kelb, Għanġib kelb, sajjar dinner, u għadna flimkien, just having a conversation, rajna film, morna għardu. Simple things. So that's all I look forward to. So bdejt il-ġurnata, nejt, by the end of the day, kif spiċċajt minn dal-ġen ta' Instagram fis-seta ta' flasġija, now it's us. Nasek. U l-karriera? Career-wise, I want to launch a bit more internationally. So that's my next step. Aw Malta, I'm already established, naħdem kważi 20 brand in a month. So I'm ġan spara rasi. I want to take it a bit beyond. Fadallina għax nikber, so għandi bżon daqs 500,000 followers oħra. Jekk ma tiffollow jaw xil-luk, fitġu fuq Instagram. And eventually nishtiq li natratta brands minn barra to promote foreign brands. That's my goal. So, nissa naraw. Unbat forsi down the line jew niftaħ xi restaurant. I have a restaurant. Narak bħal dak jiena bej xejdu li josi. Nitfalhom il-mel. Issewwa il-laħam. I would go more for the concept li I have the name on the restaurant, I help create the menu, ovvjament jekk ħajġu hemm ħajarawni, but I will not work in a kitchen. Mhix it-target ta' moħħi. I want to create a brand rather than content creator. So then I can market my own restaurant as well. So that would make a full circle of things. Proset, mela aħna niltaqgħu xi 4 sin oħra. Tajjeb. Nistinnek tiġi tikol ir-restaurant. Nagħmlu podcast ir-restaurant. Tajjeb, ħalli naraw kif huma l-affarijiet. Bajden ikollok xi 5 titfal. Seba ħajkolli kanda. Jista' jkollok twins. Ħangaw Diana għal it-tfajl ħalli it-tfal. Like moħħin immaġina jgħaddu 5 snin oħra biex ngħid għandi tfal. One nilħaq ingawdi li tfajla iktar. Muxek. We have time. Muxek. U anka jiena nkun mentally iktar stabli. U tilħaq tkun international. Financially iktar stabli. International superstar. So mela, bil-bistilla ħankun ma sidri. I'm spazio. L-istilla. Għandi, vojta. Vojta, all right. It-tattoos jazbuk jisranti. Għazajra. Mux ħazin. They're a good part of your look, Beta kont zaħir, missi ma tanċ kien jara ħajek. L-lum jara, niftakar, beta dak il-ħmieċ li kien jgħidli. I cannot forget that. Imma at the same time, it helped me launch my career għax I looked distinctive next to other people li dak iż-żmien, isnet nitkellem xi 20 sena. Imma xorta t-tattużu ma xi ħaġa daħlu ħafna iktar invoga l-aħħar 5 snin. Fi żmien jekk li bdew jitlu invoga, so about 10 years ago ġew ħafna iktar tattoo artists, it became a thing. Imma dak iż-żmien ma kienx ħafna rġiel that are actually into modeling and have a lot of tattoos, ħafna rġil dejjem kienu clean. Vera. So bdejtnu ħafna xogħlijiet because I was a bit niched. Vera. So that helped me fil-verità.
Taf li għadda l-ħin. Daqsek. Dara wicċu. Għamorru le. Għasbejt għajna mlu jħor. Imma, Ronet, I'm really happy that you enjoyed it. ħafna. You know, għax naħseb li anki n-nista d-dar. Issa, jisom ħadu idea ċara ta' int minn int, għax kif kontet najt, minn reels interessanti, ħafna kreativi, ħafna ninżalek il-kappell, għax vera, naħseb li vera tagħmel xogħol of a very high standard. Però mhux dejjem tkun taf il-dik il-persuna, allura sabiħ li xi kultant. I use Instagram as an entertainment platform. Process. So I try to keep a distance bejn ħajti kif inni veru and what I put out. Bil-force you have to put something out there. Yes. It might try to limit it to what I want to show rather than everything. It's impossible. Titfa xi erba' ritratti hekk. Eżatt. Ma tfajla kollu nitfa. Eżatt. Ma dogi. Proset. Jiena nawguralek kull suċċess u qabel ma titlaq. Mela, għawek għandi fwiħa United Colors of Benetton grazzi lil Taxbix Perfumery. Għawek għandi jidir li naħseb xemma. Għax naħseb Emil nesa joħroġa mill-kaxxa. Għala xi tħaqli minn. Mela għannu rik. Mela. Di toqgħod mad-dekor tad-dar. Yes. Grazzi l-Valletta Glass. Għax inti fittu id-dar. Kollox postu. Mara konġej, ma ġejċ mara naqa. Ux vera, kollox postu għax narom il-reels. Perfett għad-dar. Nibda nħares lejn id-dar tijaj, najt. Mela, last but not least, għawek għandek trattament tajjeb grazzi lil-Majoka Spas. Dak li għandi bżon. Ux vera, morruħu pjaċir. Luke, xinajdlek, grazzi tal-li ġejt. Thank you. Grazzi tal-li smajtni. Bil-qalb kollha. Isma, jina rrit niġittiċ. Definitely. Nistiedna. Book the date. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi lil Herba Jalissien għal xari, lil Gabi Vella għal makeup, lil Morgan għal ħwejjeġ u Luxona sas-sett. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jum iġjub lilkom minn Renault Malta, Majoka Spas, Positive Parenting Malta, We Are Water,